svima, danas ću raditi jedan tutorial kako napraviti YouTube kanal. Uđete u Mozilla ili u Google. Idete u gornjem desnom, idete prvo u stvari na YouTube. Da. Sad idete U gornjem desnom ćošku, piše tu učite. Mi već imamo nalog, ali vi idete do nalog. Idete Onda otvorite nalog. Onda popunite sve ovo. Sada punite. Ovdje napravite svoju email adresu. Evo, mi ćemo ovako, Lazinka. Ovako. Kada ste napravili Gmail adresu, sada treba da napravite Lazinku. Ovdje piše da vaša Lazinka mora da sadrži najmanje 8 znakova. Sada potvrdite Lazinku. Dan, mesec i godinu. To kada ste rođeni. Da. Kada ukucate svoje godište, onda pol izaberete, muško, žensko. Žensko, naravno. Broj telefona pomaže u stvarima da zaštitite nalog, ali ako zaboravite, sada mogu da pomognu ako zaboravite Lazinku. Onda izaberete lokaciju, naravno, i ovdje nije Sjedinjene Američke Države, mala greška. Nama treba Srbija. I prihvatam Google uslove korišćenja usluge i politiku privatnosti. Sad idete sljedeći korak. Ukucajte broj telefona jer ćete tako dobiti vertikalan kod. Njega možete dobiti tekstovnom porukom, SMS-om ili glasovnim pozivom. Kad ukucate broj, idete nastavi. Sada na vaš telefon stići će vertifikacijni kod. Možete birati između glasovnog poziva i da vas oni pozovu ili preko SMS-a. Ali ovdje piše da potraje i do 15 minuta, ali ako traje duže, onda treba pokušati ponovo. Morate sačekati. Evo stigla poruka. Sada ukucate taj kod. Sada idete nastavi. Evo ga, to je Google nalog. Sada mi treba Google Plus. Samo možete stavite fotografiju, mi ćemo stavimo. Bilo koju izaberete. Sačekajte da vam se opsune. Onda piše možda povećate, da smanjite, da isečete, da namestite levo, desno i idemo postavi kao sliku profila. Sačekajte sad malo. Sad
sad idete pravljenje profila. Sada idete na plus nalog, ali sada idete nazad na uslugu YouTube. Sada ste vi registrovani za YouTube, idete u levom čošku, idete na kanal, evo ovdje, uđete tu. Morate malo sačekati jer to uglavnom duže traje. Zato što se pravilnika malo koči. Evo ga. Sad, ako vam se ne sviđa ovo ime, onda možete da idete ovdje da promijenite naziv. Mi idemo. Sada možete da dajete ime svom kanalu kako vi želite. Izaberite fotografiju. Proizvod ili band, kompanija, industrija ili organizacija, umjetna zabava ili sport. Mi ćemo drugo. Kad prihvatamo uslove stranica i idete gotovo. Kada ste sve završili. Da. Ukucate broj telefona, vertikalni kod. Sad nađete Srbiju ovdje. Ili u koju već zemlju. U kojoj zemlji živite. Nađemo Srbiju. Ja sam sigurno da. Evo Srbija. I sad ukucate broj telefona. Možete birati tekstualnom porukom ili glasnom pozivom, to smo već rekli. Idete nastavi. I sada opet dobije vertifikacionalni kod. Preduga je reč, mogu lepo da kažemo. Evo, stigle. Ukucamo kod. Sada idete nastavi. Sada ste napravili svoj YouTube kanal i Google nalog. Izvinite zbog toga. Sad imate možete dodati sliku kanala, ali to uradite vi. Pa to bi bilo to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!